roditelji dobiju, ne znam, dvoje djece koji su ono najčešće nebo i zemlja po karakteru i onda ono razbijaju glavu, odgajam na isti način, gle ovog, gle onog. Dio karaktera sigurno je nešto s čime se rađamo, ali ta neka možda čvrstoća tog karaktera je sigurno nešto što se oblikuje obzirom na uvjete u kojima nam se život odvija. I savjet roditeljima, pa bilo bi možda malo bahato s moje strane, jer bi onda značilo kao da sam ja neki savršeni roditelj, a nisam, ali trudim se, baš se onako trudim svaki dan. Doslovno, jer roditeljstvo nije sad, ne znam, ja sam super odgojio dijete do ne znam koje godine, decit. Isto kao što ni brak nije sad mi se volimo, vjenčali smo se i to je to. Nijedan odnos ne smije se uzimati zdravo za gotovo. A roditeljstvo je specifično jer to je nešto, ti zapravo moraš uložiti samog sebe. Djeca znaju, djeca osjete kad si fake. Mislim, to je urođeno u čovjeku i mi smo tako tražili slabe točke svojih roditelja. Uvijek si išao žicati, ne znam, duži izlazak onog mekšeg da te pusti sat vremena duže. I to je sad onako u biti, to su oni simpatični trenuci roditeljstva u kojima točno vidiš fore koje si ti radio prije, ne znam, 30-40 godina i koji sad tvoje dijete pokušava na tebi isfurat. Mala, nisam ti ja od juče. Da, a onako dođe ti u biti smiješno, ali u biti, znaš 12 godina, kad imaš 12 godina, svaki klinac na svijetu kad ima 12 godina je isti. Znači, pokušavaš se izboriti za neko svoje mjesto pod suncem, guraš granice, vidiš dokud ide tražimo, mislim, to je u čovjeku urođeno. Ti tražiš te neke pukotine u ljudima oko sebe da vidiš gdje bi mogao upast onako u neku rupu, onako da se izboriš za taj neki svoj komadić. I to je ono što zapravo djeca rade i zapravo najbitniji savjet bi mi bio, bez obzira jesu mladi roditelji ili tek neko ko planira biti roditelj ili roditelji koji već imaju djecu, ne znam, osnovna škola, vrtić, nebitno koja dob, mislim, ta neka onako zdrava briga oko elementarnih postavki, ajmo to reći, vratiti se na resetirati se na temeljno. Reći dobar dan, ne zaboraviti osobnu higijenu. Znači, doslovno elementarne stvari. Mislim, mi sad imamo klince koji su u stanju, ne znam, raditi gluposti na internetu i manipulirati umjetnom inteligencijom, a zaboravio opred zube prije nego krenuo u školu. Mislim, mi pričamo o toj mjeri, ali nisu djeca kriva, sve je do roditeljstva. Znači, roditeljstvo je mislim da je poprilično zakazalo i to se vidi zapravo kroz današnju djecu. Dovoljno je samo prošetati nekim školskim, onako uz neko školsko dvorište, vidjeti te neke neartikulirane zvukove, nasilje koje je u porastu, koje je po meni ne znam, mislim, mi smo u periodu kad sam ja išla u školu, nije sad kao da zvučim kao, znaš, u moje vrijeme, kao išla sam prije 100 godina, uvijek je bilo živahnijih, ovakvih, onakvih, ali mi nismo imali situacije, naš učenik terorizira cijeli razred i sad roditelji ostali moraju bojkotirati školu 3 dana. Mm-hmm. Mislim, mi redovito u Hrvatskoj zadnjih godina imamo takve slučajeve. Što je po meni nevjerojatno. Ko se bavio tim djetetom? Ko se bavio tim roditeljima?
Jesu li tu zakazale institucije, služba za socijalni rad, škola je li napravila sve protokole? Mislim, taj neki porast nasilja je toliko bizaran, a s druge strane postoji i ogromna zamjena teza koju čak i u tim krugovima obrazovanja i socijale se onako potencira, čak bi rekla, u smislu, ne znam, onaj ko čini nasilje je isto tako žrtva. Ok, pa sigurno na neki način je, ali ne možemo sad mi sve svoje snage posvetiti onome tko terorizira. Ili ne znam, slučaj Prečko gdje se osoba ušetala i ubila, ne znam, ranila toliko djece, ubila. Ne znam. Mislim, znaš, kontrola. Znači, apsolutno, s jedne strane imamo popust u odgoju, popust, loša riječ, popuštanje. A s druge strane imamo tu tehnologizaciju, mislim, koja je opet roditeljska krivica. Znači, ne možeš djetetu koje nema uopće motoriku da drži, ne znam, predmet u kojem ćemo, ne znam, koji će mu pomoći da ga zaslini jer mu rastu zubi, ti mu uvališ smartphone. Mislim, o čemu mi pričamo? Znači, razgovarati s djetetom. Ako treba 100 puta, mama, tata, stol, čaša. Znači, tako se komunicira sa djetetom koje se rodi. Ne ovako. Ne ovako. Znači, realni svijet.